Malietwa mbeta wa Casti Micheni. Casti Micheni ni aspirant wa giti kia MCA Igoji West Ward. Na tukwejia nalua tusema ni tiatu ya youth ba Meru under the office ya president kana muneno wa Bururi. Office ya president unit yeta wa strategic initiatives era all the dialogue wa some few weeks ago or few months ago nenda thile ndalia na munene wa OBCJ ndamwira oni ni kwenda utedio na utedio bula ndingienda ni kuleta dialogue ya youth leadership, entrepreneurship na innovations ndene ya county ya Meru. Oni kiroto giakwa ni gia kurutithania ngugi na youth. Ndemo youth wa Meru na ndemo youth wa Kenya. Ni mbije resources jonde kana opportunities ira jonde kaga ndene ya Kenya yetu. Jonde jitagwatia mwana wonde etho ni wa Meru etho wa mashinani etho wa Ntura jonde ndaji Kenya yeje. So nitwijire alokele na tuambilia musemanio jwetu to have dialogue na dialogue yetu ni umbite kwithira ya maana mono nkinya ki youth tababo ndio kuona. So I think the aspirant oni ndio from a point of kwithira the aspirant ola wejete 2022 oni ni betekanitia no tongeria bwa kwa mtu aggressive kwithira we aggressive ni kuswira ntu bangi opportunities na opportunity teje ya dialogue teje totinilite na alwa dialogue ila yomba go shape our societies, dialogue ila yomba go shape our villages nikyo gitumitu ya. So I believe in aggressiveness na kuso opportunities. This will not be the end. Ni wojo te rojo modia jwa kuso opportunities na kuswira ntu betu opportunities ene lole akatwakatwa ambelia. I have done several other things lakini kankuga no tweje tena tukaendelea kurudha mambo mama ingi. Rita yako mbetawa Doris Makutho komite nterero cia Kachio na unde aspirant wa MCA ndene ya Kachio ward batwe twejetia koboru are tutimanete ta youth ba Meru County kweria kwariria manto jaraja konie youth kana challenges ira twethera twikolokera muno hoterero wa leadership na opportunities ira inyinge twethera tugikelo kesio tukari ya youth na twethera tugetiganirwa tukari ya generation ya youth nengwetekia ndene nation ye to 70% of us nengwetekia nitobweri tukari ya youth ko siete getwe twingwa ati tomba no to twena capability na ability yo sensia manto jama ingende na ya ntora sieto kana Kenya ere imoy. Kama lito beta kwa Franklin Manyara umete Bogeta West Meru County. Ojo bomba kuigwa na treatment yaja kwa ile manto ja youth through peace building, justice na innovation na kambuge ito beta kwa mono manto ja ko jagia innovation kirambo bakwithirwa nkiuga ikwithirwa ati batwe ja youth itombe tukwethora twena ideas nyingi muno ideas iria twagera represent ke viongozi para tugwita viongozi baadaye bakethora batena interest nonto bobongo bategutetheka riu ninkwethora utomba kuthoma na arua twena imani ati tukomba o leader wonde akomba kwethora kija na forums iji tukomba go share ideas tukomba go kuleta amwe mathugania jetu kenda tumba gutethania na gukurania riu tukaba tukutethia youth betu ojo tumba kwa tukithoma na arua igitumi muno mutongeria wonde ari kuma ward rep gwita gitega MP gwita kinya our county governors mwanka au president twithiro tukiambiria mitaratara kana njira ira tumba gutethia youth thiru gukuria ideas ciao na tukomba kubakuria na mashinani. Iwarito jakwa mbitagwa munene murithi na ndari jikene muno ja mtoto wa mfalme mbere buru kancho kiankatho kiri muyuthi mshore wetu uria ni Casti Micheni no tubakureta ofisi ya yorota na erekeria ire jikene strategic initiative unit ya office of the president kuja aja kureta youth ya mwani kenda tumba kwaraniria na tumenya thina cietu na mantu jara tucumburaga na ya tutangaja antu babethi na ya rigiragia tukurwa ke uchumi na nchoke nkatho buru no ntuba president kana munene wetu andi buru no Uhuru Muigai Kenyatta no ntuba gwitikia muyuthi wetu na kumutuma nikenda keja kuigwa na gutugwika mwe turi antu babethi twaraniria thina cietu na tuchwa thina ya antu babethi na tumba ati gukaniria tutwingwa kurukira mathugania yorota na erekeria na mantu ja mega
nchoke mbere antu babethi kimantu ja twaitana na arua ni timu ije yorota na erekeria ya strategic initiative unit mantu ja twitana na arua ije gukarania antu babethi na gutigira ati utongeria bwa antu babethi ni bukureto garuruku na kweberia andu mena na andu ira citha cigatigati getu mbere buru mbere antu babethi tugetikiria kairi kugurwa na mbesha kana na shilingi 50 kana egana eni tuthure utongeria bura bukathithia ruju rwetu na rune mutongeria rokeja ambe kureta shiriri gutethia urimi shiriri gutethia mantu jije biashara cia antu babethi na kinya kigina kira kireta kwa antu babethi akethora noe tukuthura muntu mwithi no ntunonu ije thini ira twina cio na biashara cia turi gwitia gwikirwa na nikio na ronde igwa ngwirite nontu mantu ja toitana gukurukira mucore wetu customization tugitana antu babethi twerwa ati nitugwatanire ati kurwa na nkukumo kurwa na thina ene tikugwatanagira kurwa na siasa kugera maiga kana kurwa itenera siasa ndikuritana naro ndamenya ati itutirima na antu babethi tekwaria nteto cije kwathurana indi kwaria nteto cije ura tumbotethania twitwingwa gukurukira kuthitha ginya bia mabia antu babethi bieje ja SACCOS na CBOs na self help groups ira gukurukira thirikari tukonaga utethio na tumbe gucukira twitwingwa kila ndingenda kwira youth betu ni kwithirwa anene kutigende anene batutumira anene bakalaga nyumba bakirijaga bia kuria na bia kunywa bakinyite stu na bange bakinyite ite iyo kagita kala gutumirwa ni ana siasa kuluma bange na aria social media gutumirwa social media othuku kuluma ule onge iyo haifai leo akatwika mtu o muyuthi wengwa no tulemwa gukania kila mtu lakini mtu wengwa era ithiriria kiwe. Look at yourself to us. Nimbio ngwa enkoloni yaku. Nimbio kwenda. Kintu kia mbele mwana siasa ayejaga akongithania ana kana agakongithania ayuthi. Ayuthi ni bafai kwitho be alert na betha bakimenyaga ni uma.